Akiaria hĩndĩ ya gĩikaro gĩa gũthomithania njĩra cia kũhĩtana na irua rĩa airĩtu, CEC wa gĩthomo, ũndũire na njenda kaunti-inĩ ya Isiolo, augĩte Mbara ĩno ti ya atumia oiki, ĩndĩ ĩbatiĩ gũkuruhania ona arũme na makĩria atongoria a matũra. Ni dhuluma kwa msichana. Kwa sababu number one, huyu msichana ukimweka kwa seclusion wakati ametailiwa, unamfundisha vile atachunga bwana. Hakuna kitu kingine, ni vile atachunga bwana. Unasahau she's supposed to have her own goals in life. She's supposed to think about school so that she can be empowered. Actually, FGM is a way of ensuring that girls are not empowered. Maugĩte kuona mĩtaratara mĩingĩ ya ũndũire ĩterebagwo kũringana na uge wa arũme harĩ bata maheo mathomo ma kũmathathaũrĩra ũgwati wa irua rĩrĩ na makĩria harĩ kwagarara ihoto cia ciana na cia airĩtu. Familia. So tunaomba serikali vile ameweka vikazo ya kwamba hata mtu akibahatikana atashikwa, lakini wafunze kwanza watoto wajue, watoto wenyewe wakijua watakataa. Na tukiangalia chapter 4 ya Bill of Rights katika katiba, mtoto ana haki. Haki moja ni kuprotektiwa katika harm yoyote. Yule mtoto hajakupatia consent umfanyie ile mambo. Kwa hivyo you are violating the right of that child. Maugĩte mũhĩnga mũnene Mbara-inĩ ĩno nĩ kuona atĩ ona maabithaa a ũgima wa mwĩrĩ nĩ makoretwo makĩhũthĩka kũruithia airĩtu. Mbeleni midwives wale wa mama nyumbani ndio wanafanya. Currently tunaona ni medics wanafanya. Ni vipi tutaongea na medics? Ni vipi tutahakikisha ya kwamba serikali inaweka hata katika curriculum kufunza yule mtoto mdogo kutoka chini ya kwamba hapo sehemu yake siri, hata mzazi yake hana haki ya kuguza. Ugete ni mabikete tafarĩra cia kũhungura matũra-inĩ kugĩrĩria mũtugo ũyũ makĩria kũhũrana na wĩtĩkio wa atĩ irua rĩrĩ nĩ rĩhotithagia airĩtu metume na makaga gwĩkuruhania na ciĩko cia kuonana kĩmwĩrĩ marĩ anini. Sio suluhisho ya kupunguza joto. Kuna suluhisho ya kufunza yule mtoto kukua very responsible, kumfunza maturity ni vipi atakuwa anajichunga. Tunaona wengi ambayo wako katika ile tunaita casual sex workers ambayo wengi walitairi. So imaanishi ya kwamba hii kitu inakataza mtoto kutoka nje ya kamba. Ni nini tutafunza yule mtoto? Ni vipi masomo itafika kule mashinani? Kaunti ya Isiolo ĩrĩ itari-inĩ rĩa kũrĩa mũtugo wa irua rĩa airĩtu ũkĩrĩrĩire. Ngĩribotera Inooro TV, Getu wa Maria wa Mũigana.